Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Heri Hero di sini. Saat ini saya sedang berada di Danau Dringo, tepatnya di daerah Dieng, masuk area Banjarnegara. Saya berada di ketinggian 2100 meter, cukup dingin, sepi, udara juga sejuk. Ya, tidak terlalu ramai. Jam segini, jam 10 pagi, kabut sudah mulai naik, tapi tetap pemandangannya ciamik. Kalau kalian kesini bawa sampah kalian, jadi smart traveler, because this is very important. Wherever you travel, be responsible. Thank you guys. I'm in the Dringo Lake. Make this place very quiet and less. I was all alone, so Apaan? Gua ngapet tuh ya, apaan? Punya peti harusnya Gua ngapet. I